Pemirsa nepet ring rahina redite pon Julungwangi purnamaning sasi kedasa sane lintang kemargiang karya Pujawali Ngusaba kedasa isake siu 100 petang dasa 3 ring pura ulun danu batur desa adat batur kecamatan Kintamani Bangli. Nanging sakaring kantun ring tengahing pandemi COVID-19 samian aedan upacara stata tegep anut ring protokol kesehatan COVID-19. Dapat raina purnama kedasa tanggal 12 Maret warsa kali tali selikur, kemargiang puncak karya Pujawali Ngusaba kedasa ring pura ulun danu batur. Ide petara nyejar selamit lulas raina. Inik dudonan karya mawet saking nancep rompok ring tanggal 12 Maret nelintang, rares kelanturang antuk nancep sunari, nunasirte miwah mepepada. Antuk pemargian puncak wali kelaksanayang upacara mepepada agung antuk ngubeng, miwah ide betara betari katurang Pujawali ring tengahing dalu. Salami ide betara nyejar katurang bakti penganyar saking sia kabupaten kota di Bali. Sejerodeng suang-suang kabupaten antuk magiliran ngaturang bakti penganyar, majeng kerame sane jagi pedek tangkil kedadosang nanging mangde setate anut ring protokol kesehatan. Tiosan punika desa adat sampun nguatesin pemedek tatkala ngerancing keceroan. Antuk asiki galang laksanayang pengubaktian ngerancing 100 ulung dasa kantos satak diri. Yeni ngetanyane utama mandala sida kedagingan 700 kantos domas diri. Puniki kemargiang antuk masih kayang upacara miwah protokol kesehatan sida memargi antar. Penyatusan pecalang talar kesiagayang tur mekepah antuk tetiga sif, tur nadunang selai kantos 3 dasa diri araina. Peneraptian talar pole wantuan saking Polres Bangli miwah Kodim 162. Pengemong pura ulun danu batur jero gede duran mausang. Majeng krama sane jagi pedek tangkil antuk ngaturang pengubaktian kepatutang setate anut ring protokol kesehatan. Santukan perkanti sane becek saking samian angge kebuatang pisan antuk ngawatuang kerahayuan. Ide betari katuran Cimedun dapat perdiwi kelanturang are sida kairing margiang pepada agung. Nah punika tertujuannya wanta nasi cayang sejerenang ide nyantenang kacang katuran Pujawali dumugi melarapan ide katuran kade mangkene dikiring purulun dan batur sida jagat rauh sedagingnya nih mangde sida rahayu rahajang jagat Bali dui podo. Harapan ditiang yang sejerone nangkil durusang puniki prokes dua ini imuan saking prokes ngiring sarang-sarang margiang tujuannya wadah nuna si cangangge sarang sami mangde sida rahayu rahajang asiki nganggan masker cuci tangan jaga jarak ini yang pedangkilan ditiang ngaturan galah durusang rauh kada sapunika. Melarapan pemargian Pujawali puniki kap tiang kramo Bali sida kelugrayang keselamatan miwah kerajengan. Kramo mangde anut ring prokes sane becek. Tatkala mepari kramo tios pinake pengupaya manggin perekonomian Bali sida mewali dagdag. Ratna Bali TV.